eye abusuapanyin Pierre ono na wo se ma police che no ne ya lidi no na ono ankasa akɔkyere ba bi o musiefu na police fo atu Abusuafo yema munyina akwa ba emba Nyansapo TV so kase Nyansapo anu agye so say san ne badwem ma kwa so subscribe to channel, like, share, bo bibi nya bi nhwe comment section wo so ye wo dia eya na wo che wadwen ama na ye kama medi ni oba yesu ama ye bo a matena si mi ne comfort black na ebedi nkomo ene so nana mo akwa ba ne so bi aboko adwum boko bibi ekoso bi ekoso kama say the matamfo na doso 12 disciples me we vi Matia na celebration of life mu be ye ni. Oh, celebration of life on the Baba so. 28. That 28. Me nya share date o. Na date about on 28 date na ba me send. Papa she abeg bo date am Papa she ma catch the Papa she say ade bi wo no wo ya onto ne bo ase. Papa she niam bi a wo ye onto ne bo ase. Papa she onto ne bo ase. Ye wo niam bebre bi wo ho a se yi kura no court ya mo koyin fa so bi ani so. De wo se abusua ne ye ne se se ma me akohua brempo ma etie mi a omonfa letter nkoma court abusuapanyin na ode sa asem ne ba ye na wo se mo twema nso ene wonya abusuapanyin biem nti wo twema nso na ma hwan abusua ne dim no na wo gina se ompene ma sa de ne ma so ene wonya abusuapanyin biem nti wo se mo ma na letter mo de letter koma court se abusuapanyin ne ye se de yatu no nti se no se abusuapanyin foforo ba ne yato asa asem no so nti e bia abusuapanyin ambanya no ba be na wo twa bibia ma firi ho na ma she date say na was maame no ekọ Appiah court because media hia misisi a ne say yes onye yere no eno na hia misisi a say Appiah na okọ no enya confirm say ampa ye hwe nkreta mu no oye yere a afi na woni abusuane be kan bom aye celebration of life say abusuane am opre mu ho aye celebration of life mu yi maame akohwe sinchen ana mu de ne hiem maame no so akoma nto ne yam nipa na yes onye yere no ono so na mo so onkwaji nani okwaji nani wai munim sa ade na mo ye no ha maame no na mom na me se wo ya asew ni nti no ontimi nkasa enti ade papa chi ye no onfa kwa adwendwenem papa chi se no o da wonti nani ade bebre wo papa chi ye no enkoye omutwenkwa animu de wo se date ai dai ade we nduru tam so se date man so bebre wo wanim wo kọ no manoma kuro mutumi yi prebu okwam maame no ade kire se na wale na wo ka ho asem no onya anije kura wa wale anim se wo ya yire se onya yire ye nya Ghana court se onya yire Appiah koso na celebration of life na me yehu crusade papa shi nto onu obi oturufo ana na me de na me so obi adwene woni tirim yanko adwene ko akiri ba de papa shi ye no ase me hu ni se nyansa bi ani ana oye mu Pierre ana Pierre na se wogimi antia kan kire Pierre ade a wo ye na se nyantia kan kire wana ba Pierre de ne weapon ogu fam se me afa ngu fam odi gu fam odi gu fam wana ko trase din a obo se me kan nyansa akire no ye nyina ye pese maame no ani di a awale a woni lumba wale ye celebration of life no nyina ye anema e course wo mabra bom no kore nani kuna uaja no ono so be kan tribute ananye sa enti obi a wanya yere oba kan tribute ontimi nkan so ti ase na celebration of life no enye wono na eye ontimi nye eye abusuane na eye no mo de na dwan ne nipa na de kwa dwan no wo su wo se pepe wanim na sere ti wanim sere bibia ha wo so bibi ha no ye ne e ko celebrate de ade a ati ase de ade pa na mo se maame ni akire enko celebrate o ko celebrate for there awale na okun ne ho wade ye no ye nya Ghana mfo mpanyimfo agina court aka se onye yere oguso ye Appiah onya ne justice o se sore bese mi enkwaji ye ni e jimi na ye nyansa date na mo she mfa so be na wo so date mo she mfa so bi ani date no so munya abotre celebration of life mo be ye emfa time nto so ayie kura da ho enti no ane se maame na Appiah court no waye na Appiah court no wie na mpe ye hwehwe nkrata no oh ye sorry na wo ye yere afi wanya ani je se makoma ato me yam na fe abusuana she date ye be celebration of life na ye fe na wi a wo wi amako Germany akoto aso ayie no aye bibi eno kwa take Germany ayie no mo ye wi mpo asa na celebration of life somebody ayie dia mo ye celebration of life ai dai ye ayie ni wi a ka afinhia da na nke dey celebration of life na ni dia ba ya toto achi ya she white kama se wo she white we na afinhia da sa be she white na pre no mo pre mo Germany ye wa ko se tu adane me nim nyama bi a papa shi wo pre no ho sa ede na papa shi wo court o na me ho video court ko pe de na wo court shi akon ama mo e bi okun de wo kun hwe mame ka sam kire wo ewiase se wo bo obi a ye pie no koto amenem se na maame na wonim se celebration of life no kura no
Ma me ko hwa say wan kwa no me to big board so o celebration of life ma me ko hwa say o bet my big of celebration of life ni de na ewu ni kunu na ewu ukra yesi wonya kunu yesi wonya kunu e ya busu na celebration of life enye ma me ko hwa say wan no so o ye enti wo senka empanyifo na abusu ani mu no omo no kura wo ya big board kese we wo ho ka twere ase ebani eyiri ni enuani abusu ani na ye fe papa si boko wono mo wiana wo so mo de mpempere hu ya emi asa papa si ye niema bia o ye niema basa anya bia papa si wono mo wiana dabi evangelist papa ade na wo ye no hwe wo ye ade fine ye se yonko bi sinunia wata ma me na chi eye kama ba aduru tam se onim nipa fa adwene ne ye niema bi anya mfa evangelist nkete wani ena wo da me hwe ne interview bi a na wo eli wo de ma me ko say wa asem na e ko heaven asem a ye gina court so de ko heaven heaven won da na ba be asem ah na ne onim say asem no heaven ye asem no Ghana ye ye woni ma bi wo ho say nya butre asem na nya ba ye nyina ye pese ye nya justice ba say wo pushi niema e ho hin no me say papa shi ntu na abusapanyi de nya hyeto so aw celebration of life enuru ho nipa wiye ni afinhia da ye ncha japade wo so wani age for de yes hu hin wanti nipa na wuo waye wani je nipa na wuo na dabi fufuo na okotwa na utwa de a me hwe social media ye twa ntoma ne ye ase me hu ntoma bi so kora ka mo no nso ye enguru tam se ye sa ne ma we ye gina kono wo se ye kwade ani celebration of life bit ma twen en twen celebration of life kra de e last I was say ye ni wie ye timi nya se ampa se ma me ne wo yere onya justice wie a na fe no ye Germany ye na wie me ya cha japade a wo se ne chefa wom ye wie a you better the celebration of life you better 2 years ago ni atu ye bo ase ni ye justice ye say kura say enkrafo da wo mo mto ko tufuni enti celebration of life na chi ni ye say tufunu e de na mo prim ho sa ye celebration of life na nkasa de na mo hwehwe film omi de kura metu ahye da wo metiem kura ma wo celebration of life na maso na kwa so nche date nti na wo ye I don't know what prim ho enuru ho kura o ma cancel celebration of life ni so mo cancel so on say ma me benya le justice it is say mo celebration of life dia ene na busuan mo ni ma me na ni ye mo ni ma me na ni because ma me nti na mo so wa ma ye nti na busuan mo so man support enti dey nti na ma me nya justice na mo ko celebration of life mo ya ma hwan ade papa shi ye no onto no bo okay onto no mo say celebration of life ni pa ma o be say crusade no crusade na say ni pa ko sa mo hwe bi o mo fon so nyina mo ko ai we bo fon so ye nyina ye ko and 25th and injunction court we dey besin CBO 25th no brempoma etie mi a omo ntwe letter enkoma court no okay say injunction bia ni ho bia busua panyini na ogina busua ne namudu court no onya busua panyini bia enti wan no mo ne kwatwe manso se manso twin bia ni ho manso twin bia ni ho tien cancel also mo cancel say busua panyini busia busua panyini foforo no so beto aso injunction ato so dia no mo se mo busua panyini na etwe ti say court na mo ko na paso ba so wo bo se na no mo ko busua panyini lawyers wo mtimi nko because on kwa contempt achi omo ene mamba say no send okwa contempt be chi no because nipa no nya busua panyin biem enti din be na ade ko wo ye hwan no de junction ko to obi ade so opanyin confuse enti ni dina bla ne say onya busua panyin biem lawyers no ka so magimi won say nko mo ko yanka we mo lawyers no ma contempt achi omo because nipa no nya busua panyin biem enti hwan na ne di asem no te hu be hia new law hu be hia say ma me be mpoma o me de tebe ko ono ontia ne lawyer na so tia se on fa net enko kankan gina mo se nipa na odi abusua ne be gina ye na no ye abusua panyin no onya abusua panyin biem ye tu no abusua etu no enti se no ye twen se ye si abusua panyin foforo a na ye de na ba na oba be to asa asem no so enti abusua panyin foforo be ba na o se da bi hwe ankrata mu no ye de nyanhye to so nye ye enti nyanhye bia ni ho sa tam no na court no appeal court no so akoso ama jema ye ayi so ba akubie ekoso na matima ye bibia na ne tu na mutu abusa panyin fa to be na wo so sa ne ma senti ne me tu abusa panyin enta ne mo tu abusa panyin we mo mfrɛ me na mo nya adwen no na mo mama ka adwen wo social media na akwete mo ye empty head hwie ni mutiri mo na ne mo tu abusa panyin we san be ye abusa panyin adwuma ai watu ne bo onya abusa panyin bi wo so ne kokot na oya abusa panyin a enka ne be kokot onya abusa panyin ti na ne twema nso mo tu no te se onya abusa panyin bi oye Ex-Abusuapanin panyin enti new law abusuapanyin foforo ba enti ka we mu wie kura no acha 40 days e ma si abusuapanyin foforo no no ankasa akọ sata mama letter na we si abusuapanyin na be social media na mo de letter akoma court say mo si abusuapanyin foforo
ni atu yen sa afre no say manso na da ho o to aso ana we o me to aso me dinga hye na to so ana da bi o mama me nsa so betwam tie na kwa ma da ho na mutu ni ye dai say munim say mo ne betwam manso dia ana nda onya abusuapanyin na mo ne ntwe manso ah that say kete kwa ma me bresa ate ase na de wo futu a wo di man ana adwa ade man so metin ma ye ne saa ka mu ni say nke be bo o man tie papa shi ma kwa bono nkran wan tie ma kwa bono nkran ade no wo saa ade no so ni banyifo si de wo twa sa wo hunim se na chiachia ade na wo papa shi ye no wo se na frɛ na na ni number uni na wa Appiah ro unim number ah sama sa no se na ko pese wo je me yire hey ana ni wo man so dada o nti woni abere ne su papa shi ye ide se wo pese wo de be fa adwen o pese wo no nko a o fa adwen ma me ko sa se wa so mi nya na wale ne nya ne kina na wafa mi nya ne kina papa shi aye aware mama hi wo ho ha mama hi wo ho papa shi wo ho mama hi wo ho ba cha me se oba hi say she ye ba na hi ye be ma she ye oba na hi ye be ma na na papa no ko di shi no ba na ko ye ni mo no na didi ni ba papa ye sra ono na de to no papa ba ai ono ye papa ba na ye ne ye papa be ma mama be ma ai we nyina say wait me evangelist evangelist na evangelist be ne body deliverance a o mi nkrofo ani wona yi na say crusade no oh that na ho nkonkona asane o na evangelist bi no wani so di hunu na evangelist bi da free ye evangelist bi ani no mo nya preaching no preaching o mo ni preaching say o mo nya nkramofo anko o mo na kire klatu makalanta se ka mo ko school nke say she ye be ma oba na he ye she ye me na he ye wo nti ba ne say na papa no di she na ne yira kwa ye ye ni bebe ko fa musa na ye o de yara mu na wo na yo Appiah ro wo misa me na ya wo so o de ya du be misa na wo so na Appiah ro na Appiah ro nyona shadak me shadak ti me ko hwenzenze mu o ko na hwem no o busa se unti bibi ase na me ya na o mo ye na interview no minima de kwanto mu musa ne din na se sa na preku ma daughter man ti me musa preku sa ma preku di wuye apreku my daughter sai on so din so de be trend ye ya ta nana nkrama mu ye wulumo eton safere abusuapanyin first one wanko ka s okay Ex-Abusuapanin because see aka me friend opanyin Kofi Usu fa abusuapanyin man to opanyin Kofi Usu ena mo to mo safere no that time no ye abusuapanyin so me den so omra na matini mframa mu sene onko Wampa wanko so de date somebody say 30 March wamba 50 years ago onko so mo san to share debut to share debut eno so wanko onko onu mu ni asem bia na ye nra eno so wanko nyemom ye hwe video no a e say ne spokesperson e say ne si anam ne PR sene ye kasa papa hye PR ono so PR ene koy no ko gina mu say abusuapanyin ntimi ma bibi ba ko mienu nti wolomo ne mpanyifo tena ase no mo asem mo ka nyina ne say ye say o mate say onya abusuapanyin bio nti ne say so mo ne abusuani mo ne deal straight no mo ye ono no si asem no mo nto mo bo ase enkrafo no mo mfrɛ me me wo story ni nyina nkan fo mfrɛ o yo me wo story na mo bo date wankasa wanko say me be boa mo asem no mo te ye na ya atesem o man tie mfrɛ abusuapanyin na dabi eye abusuapanyin PRO na e kasa na beba mu na PM ono na wo se ma police che no ono di kan wo se che no first ye ma police che na na omo so papa na okumase ya na ya report okumase police station na ya kwa kopene na che no ye che na na ye de warrant ya be fa no de ne kwa Accra okay ye de warrant ne fa no kwa Accra na ye de ko do police headquarters ya na ye lead no na ono ankasa kwa kire ba bi omusi efunu no na police fu atu a confirm say ampa ye tu nkase afene na ohene ne bebem afene ne ye beto ensa busa ne say hwan na ma okwan e ma wusi e so bi abusuapanyin na wani akofa omo do maba akofa abusuapanyin be sie no onim bibia obeka de mama me ma mbeka de me nka hwe o wona ka na asem to no asem busa ne ba bi kura ye sie funu no ogina no na wo de follow me nya de me metu kwan o hwe am mi 3 we na so me no enema wo mu rof penifo se tikesi awi adwe we tiketo e pai adwe me nyo me pai no so nti abusuapanyin na PRO no kura se nkom de ntum okopɛ de o yo ko e no okopɛ de e bi so wa kokoduro ko jama opanyin Kofi Usu so mo ton sa afre no no mo friends wa dey so o me yin nsema no e dey nsema so o mate say e so na wo waka bibi abusuapanyin ka bibi o so kan hwe enti de waka no ono se ebusa no e se metie asisi e
na me se meti ni ho a wan na ekobusa nyame na ebusa se na meti ni wai na won na ekobusa se meti we na wo hu meti da mi hu did you hu tire no won na se okokọ kire na wo ni na ba bi na abusuapanyin na mkofre no atase na hu video na atama mode sermon kwakoma ex-Abusuapanin wo oye odobro ni fie number fie na se omo de ko ere kora no wo hwe media no so a wa hwe a be ka se de na ekoso yi ento mpeso mo ye ne matoro kana na fie ho na abusuapanyin te na question ye bisa no me kura de na menim so mo be ko UTV ali YouTube so de ho ko di yi ni sim o yi ni sim na UTV ko yi ni sim Abusuapanyin wo kumase da bi no se ke ko UTV UTV wo se mo no won kran ya de number fie ho so won te ho na o se ko mo de ko UTV no ko be hu ba bi o okopedi o UTV ho ko di abusuapanyin bia bi wu ya no kotra UTV ana da bi enti ho UTV no ya adwuma na ko makwa kwa hwe no UTV no mo de tena ma wo mo se mo piero no ba mo mfama ana kwana no wo mo hia antisi adisi no bedwane o anti o bedwane antisi so antifi obi obehwe obi obehwe ne ma na omu ni ho ni pa na ko era kambo ni dua se o tia la so ntia obehwe omu obehia omu boni ena wa meto omu jo so kra wo kofi nto ni mi leta bia boni nsuma boni ewiase do obeye bia asese no ko antifi ho no ko kopedi obesa ne ba oba wa meto obi awofi nto ko na wo hye mo kwa no wa asese leta enti maame no ye so se ne ba ne odobroni ana de tenya ne ba no menya so se ne ba no ebia de ne beja no se ne maame kwa afuma ba na wa ma biem on se tete beja afo no bitimi de ne baba wo ma no obewu minim bebere wo Ghana ubu de ne mane e ko wo na beja ne de ne mane ye no so o ba je no maame eno ba ye no so me ba na ma ba oba wa ntima ma nipa na wukwam ti wa fa akwala no nti maame wo ye so se ne ba na odobroni na me gidi se ne ba no no ne ba na odobroni sa na ya te se ne ba no me mom de tumi ni menya sure o wo de nya wo se ne nyina mama nka sem kiro de ya te se ne ba no no fine se e ba se ye wo ho ade ha o maame igina bere was e wo wale mu sei papa ifie na be kwakoye no na o maame so maame ti ase maame ti ase enti ba sa o maame gina bere we se ye ja wale mpo a metima ye wo ho ade a bere o maame ntimu ana da bi da enti se pe obi ye ne ho ade ho na bebusa no maame enti odobroni asem na ba court no maame ni bedi adanse se ye ne ho ade ye odobroni ho ade ma no na mo so no pe neutral person we ye nyansa neutral person ye ne ho ade ma no enti maame no odwane odwane wono ne ba eduru de aden ko odwane na we no obeje oso nti fe obi nti letter ne de wonje efo so ba e na letter ne ko ni dwane etoso mienu ni nyame won obesa dwane biem first one so dwane court no enye court no say time na yesi ye pedance ni ye odobori ho ade no de ne ogina mu say o maame ne no so odi adanse say ampalumba ba ye ne ho ade maame meje me ba ne trinsa me ni me kunu na je ye hu ni kunu ye hu ne ba ye hu maame ye konya obi a so be wale fie obi no ho ase we kan we tanya Ghana ye kan we ena da me so busa lawyer no ntimi nya no ye de yesi abedi ase Nyansapo for lawyer ye nya ni no be do ya no osa same radio ontumi so ti ase ontumi nya no because we yi na asem beba lawyer kwakuma no ye chia wo ni enti ye woni bebere bi wo ho a maame no nya ne first odwane nti ono odwane nya me nwa onye no kwafo tie nyina ye twen set 25 maame no nya no kwafo ni ye hu de court be because ya be hia wo ni ese ye busa wasem a fine oh me entrance komo bi wo ho a yedi na no matrase ke bi kura nka amaka mlemu se Ghana fo nyina so nim se fie ho na otie o se me nto na me kan be hwe wo obehwe ne ma enti wo be hwe oba no to oba no ni fon oba obi ani fie enti ne pa no ko ya wa amfre obi oba so ni ho no mti okofie enti wan na se woni ho oje wan na se woni ho wan na se woni ho wan ka kire maame ne se ne ma ne bi so bai wa meto obi anti osan ne chekofie enti maame we betima hwe asori a wokọ enti maame we betima hwe asori a wokọ pa hwe asase o nante so se wa amfre ne ba bia no so de ya no so ko hwe ne ba and this is say enti wa kwa na si na yie se wa na si na yie se ne ba kunawu wa na si maame na yie se ne ba kunawu ese na na so ka social media dey trend ne ba so betima frɛ ne se me maame me kunawu ntama wa ba ne ba nchen oya ade ekunu a wanye ne ho ade ama maame wanye ne trinsa etimi ekunu ha nana ese ye tia ide ye 26 esan kokko so say do na wa kan no yewura Ga-Manste'S yewura Ga-Manste'S se wonchi abusuapanyin pielu na me hu ni sa asem na nkusi ba bia ulomo yeah ulomo so person odi asem we akidi a onche papa na confirm ya asem pefiri na no no mo nche no so letter dia bebe kwa ekwe sikasem na afi ya twa so ko se enya gidi o ekulomo ana hwan ulomo ulomo
They say Ewura Ga-Manste'S ajetum say celebration of life from monye. E won kan na saase so ajetum. Enti say ne de say William mo say opese wo hunu say ampa say yesie lumba woni fie ho de a wonche papa na confirm ye. Hone de no kura bia be pie. Okay. Hone be no kura bia pie. Mate. Na ya atesem da nipa na waka asem ne na mo na mo abusuapanyin na frefere no. Ono woko obuhane. Na wo fa se kofie ye nso ben yo. Wo fa se kofie 2070 ya. 27th. Bi si ya woda. Ya wada we ya. Bi si ya woda ye next week. David so mun si abusuapanyin wo front mun timi nye kofie ye. I didn't ya. Na wana ko gina abusuapanyin no he. Say kofie papa side e mo so mo wana. David. O say ne maame side ni. Sa santia ma me de. Nta ye yo so me sa metu ahye da yo so metu ahye da. Na man ka say abusuapanyin timi sie kofie. Imo video so na black is abusuapanyin timi sie kofie. Na watima sie. On same way. I feel na ya she date. So do. Say nim say date ne be so ama ya be ye yi. On timi sie kofie. Abusuapanyin timi sie kofie. Nti because you to opanyi kofie usu afi akonya so nti. Ombetima sie aye. Ba abusuapanyin wo ho on timi sie kofie. Obesie no we. Into ma she date ne 2027th ya. Na mo ka 27th na mo nya no mo sie abusuapanyin ntem. Okay. Na won hwe no ntimi nya ntotoye. Matias. Ana say bia o mayi obi abusuan mu na ye kete kade a obetima hwe no wa ye ntotoye. Okay. Matias. Na abusuapanyin pa ne kontimi si. Na ye na wase. Ese de akoduru no de say ye nyina ye tie ye twan say 25th ne ba ne. Injection sensem ye hu. Injection de enko ba bia. Ye hwe say bia enko ba bia. Na say letter ne be ko na ye hu se ne besi akọ. Nipa ni Opa wa hwe manso no munnim no ndi wano ha na hwe manso. Manso bia ni. O so na ka wogina busuan nem. Abusuan so ye you new king new law. No. Abusuan fo. Ne mu mesre pa ko so hene. Omo a pa ko so hene. Abusuan panyin no ka ntam gu pa ko so hene so no. Mesre se omo nkoma nhia no omo koyi mu ade. Ntem. On sa asante amamre mu no se obi ka ntam no owu a ntam no na akunu. To so koyi mu ade wa hemfie. Sisi wakantam na atunu tintam na atunu to mun koyi mun nya fast koyi ma de e se onya busuapanyin bi na satam ne ntam na hyagu okay Matias so mun ko bo ho Matias me pram no ba bia Matias comfort black no abusanfo nti sa na be ye de mu be si ase ye de nkomo bebre na ye koyi ye ka comfort black na akwa no na 12 disciples no da be na no mewie na ewiase wo se enye me pen so a na minim sa comfort mi di tro ta comfort da na ja comfort mu petro mu ni to comfort ya awutu central region wakotwa obiti ye che na ka na no kwacha o ka na no kure nyina o sha mo de mu petro tro me de me hu comfort na o mu di tro why wahu bi me hu bi o mu di tro se me 12 disciples no a comfort ba mi ansa asese kra na wo comfort me jare bosu mo wodi tro se asem no be kwetena social media kan fa me hono ye dance ni sabu na aduro nana hwe ene hwe ohu ye da me de me nkeka wa agro ni me hu na me on se challenges ba me so say ya ene ma community mu ene ma me hu se me ye comfort akomfo ni bi say ayi akom no ye o munyina na akom bie ye ntimi nkom toto ka asa ntimi me ka na ntwefam kra de che custom ba me fie ka ba kra no mutim fai wo be say bia ejeni woni me sisi so na bie o mu ye no ma yesi ntimi mo jimi mu ko twa atoro no o di konkonsa so otu eska o na se me minim se wo mpe kululu ade na no nya ha ya na reception kama ya me say what the hobe rent me reception kama ho na me wo me gina na wo ye ko ye say onipa na ka say ka bia ba na wo nto na oni udi ano wo mpe kululu ade wo se fa me say bibia ye okay fa me pese bra wo hye no se fa we bra fa ni nya mete etimi wo te wona aso bebu me hu akonta me pepa ni nyansa me ma me wo me ni nyansa ye wo ma wia kete bena da wia kete ni ye wo me so ni nyansa so tiase etimi me yo man bapa me masase a mete so no me wo location me wo location kura me ha me kuta location mienu me to ba ko 2015 me to ba ko 2018 so tiase me tua property tax anse me wia ma say tua ma com tax enti wo no ti fa baby anwe o David ana nyansa ni te se me obi ya de na nya me bonachi na me nkoye mistake
Oh, daddy. We make sure so to achieve. Na sembia. Disenke ba ye no, e na ye wadanse, e na ye wadanse. Wo ha na the custom for be fa ne car. E se ne car ko ntwefam, ne ntwefam car ko de che. Dabi. Ye fan. Hey, car wo me fie, e bie ni wo a, wo kuta 2 billion ko betimato. Car bie na wo me fie kuta 2 billion betimato. Ni na boarding. Car se call nso se du. And first na ye te say moto agbalagba na mu hia wo fa hyase a. E say dem say enu ni hobi o. That is social media fight. Agora da so. That's so. Hey. Na mo de social media so abeka ho. Se social media on say akromfo, se o mo me no manya na ya akromfo. Me obi o time bi anya konfo, wo ye kromfo. O no kura na me ka kire. Because officer we ye konfo a, enkyere na me ye wa akomu no. E wo se kote ase. Didi entina wo so obetake me. Kwa ni kwa so otake. Otake me se me dia me kosua ye nti so kwa akomte na wo master. Ye o master kire wo no. Be kire. Me master kire me se wo ye konfo a, ni kwa so de bosum hunu obi. Akom nya po. Ye nkinkim obi nsa nyine sika, ye nkinkim obi nsa nyine japade, nkinkim nsa nyine car be na na fie bi. Ana say o mahunu asase bi fa sika bra na wakotora de odina ye. Bosum bekun. Bosum ni adansi kunu. Na kwadi adansi kunu ni ekoka, o so be time. Otu ogba po. Eh. Eso tan we ni eni nyina. O da bi otan ni aduro. Okay. Otan ni aduro. Enti omo ko so ntan. Bitimi ko tra social media, me se konfo a, me na me ye konfo. Black power, mazan wa bra ne nipa 4K ene ne gina so live. Obi anti anga so wazan. David. Na wo to say na say Jimmy anu o hyeche da mo. Nana, me na me bisa disappoint so ho asem. Je say wo hwe wo mo a nipa bi ne niam bi e kwaso social media no so a airtime. So, nipa wo no kire custom for so mo bra me fie no. Wo ya azan nyina de wo wa ye pragia ba ko. Pragia ba ko. And so kwa ya japade o. Pragia ya japade. Hwe. Nkwana de die chere betwi dia e dia so. Asoketi baby. Na say your moto kra ne board dancing plagia. Ayo. So, enti ablabon wa mo ni yi a. Baby. Ma me nkyere wade. Ye won krofo bi wo Ghana ha won. Omo bapo, mu wura akom mu bapo. Uni me say de omo ye. Adoye o. Adoye nkwa. Kakra me ko chief den so. Kakra me ko. Oboa boni bi a wadi die na opeso wade fo obi so sesa. Nemfa. Wabo obi po agina japade afiri ni nsem akoton wadi nipa ne da ho osu wo se manya bi de kwache nyanka ese nyanka fo no mo nam so mo ho kire o mo nti bibia no mo so age o mo ankasa sai no man nyanka bebere ko wu nya accident na ko fa ade ko fa musu de nyanka na de kwache no ko fa musu de na de kwache nyanka won na ka se de o ye se mabo obi apo nti no me koye me koye adoye ene na hu se obi gina kwan ho makoye ode ko pa bone aka se nyankopon ye kwasea bone be kum bone fo why ende nya wo papa na wo ye no na ko ba po na de koye nyanka adoye a na nyamya atie wo so fra na david na janka ko nim kwan na ma me fa so wiye e bi ono so kokodi bone atena na ye na wase ne yemfa ni nyina se busafo yemfa ni nyina si wa say subscribe to channel na like share mo bibia nye bi nhwe comment section wo so ye wo dia ya na wa kye wadwen ama na ye kama no kuredie hu hia yemfa no kuredie enante afi loyalty so no obi nam na ofi wakoma nyina ne nante kwan paso enso hu hia pa paso a ese mo bloggers no mo je 30% of akom ya ba say ya na wo ye adwuma na 30% ana na wo de meka me de ka me menye 30 azanfo na 30% adwuma ene menyanya bi ende wa na abakodi anu mem kodi anu nam nipa na ba so kodi anu a ukodi anu na say ogi 600 million o say ma 200 million so bisu business no say adwuma na yenye ni agi sika na chedi ma mi timi nya sa ba chopa bisu kura bosom eno ne me ho tan yo eno na we kwa ya say business eno ne me ho tan ya mi timi ba 30% no moje yen kan bom nza ni ebu endi nti na comment section obi timi ka say obi abu me comment section o say host no ntimi metena se nkada anyam bia me busa mo me ni mo ye adwuma no me comment section ho no ho na se mabu no ho Nyansapo sofo na di ka twa me kuma se aka ka comment section on ka bi me kan bi me hu bibia sa na o say case bitimi ba na ye ne ebia maame nana santewa yi ho owo Kenya se abrem we kan nana santewa di kan tena se eka comment section ho no utimi nya comment say I am waiting for Black Power's view me change say me nya Black Power so aje nche wasa asem no meaning say nkofo feel you ene de wo ye me say me Nyansapo fo ye adwuma ko 5 years no complain obi anka se mabu ni da
Mo amene mo ye adwuma 3 years no. Mo kura wadwuma wura kra ka ase mabuni da. Ase host na oba no, ase mabu nkofo. Na me ba ye kora na me koma se so na makenkan ne mani bia o ye so zanga me ba ha. Ai ne kwa masasha space. Ka me no na ntekra bi. Yes, me nua ba ako. Ono kura ba me bla panyin. O won kransa. Bredi. Idinye me dewro wo so tiny aduru. Tiny aduru. O tiny bia obi amechia wo. Odini apon kakra ma me. Afre ne mahu se wo tan hunu ya. O tan hunu na ka me bo me bra no. Ya soma custom for 12 say ye me be fie me check me car say entwefam wa ha. Na unyimi ye wo bosoma nka wo musa bosoma say wo ntwefam. Ana obosom na ka che say wo ntwefam ka che obosom say wagimi. Wa fo ko ye so kwa ko ka che o mi say me ye ma wo. Abetueska. Wo hwe woni nyina ahye kwa. Abetueska. Waste of time. Abusa for yen for munsi ha say. That's an never send you share go black no. Ai ni ka say the whole Ghana opa jenu konfo ye me. Wo da mu fua. No no. Go ka say comfort president. A comfort president. Comfort 30 no komada. Comfort 30. If you crab now na ya wo. Abusa for yen for munsi ya kra wo. O ma ba. Adenti ne bube ne brebe nse se bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na america sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame